Ngavana Kiraito Murungi ni atumirite atiwe akagwata mbaru muroiri wa giti wa Tigania East wa kiama kia UDA Gichunge Kabeabea. Akiaria na Wero TV na njira ya mwanya, Ngavana Kiraito ariuga ati mubunge wa Yala Mpuro Abori uria ukuromba giti giki na rungu rwa Azimio atena agenda ya antu batigania na moroto jwawe ni CS Munyake, akiuga Mpuro nethiritwo akiruguria na gutuika mutetherere wa CS Munya. Bobo ezete ntuko inkai nyuma ya Mpuro Abori kiri michemanio ya Minister Ojo wa urimi kuonekana taka kugwata mbaru Kawira Mwangaza. Ngavana Kiraito ariuga Kawira kinya akagwatwa mbaru ni muraika atechinda giti kia ungavana. Boniface Mwongera katwambiririe. Nyume Minister urimi ajanthe kurune Kenya Bwana Peter Munya kiumia kithiru kwithira gikaweru ni ati watithire gwata Ngavana Kiraito Murungi mbaru amwa kwithira bo baire pali kiringwataniro ya Azimio na rintu konero na Ngavana Kiraito Murungi na shumiritie areugite Munya nero atiri kinya nda kumugwata mbaru no kethira kia Ngavana Kontemero kwa kagita kamya kingi 5 na batwe teka tukumusioka batwe teka tumweterete ya utukurukia tuikurukia turi tuingwa au tukinyite na ndi siasa cietu ya kaikuga everybody for himself and Raila for us all. Oku Ngavana Kiraito nugite Minister Peter Munya na batere kwithirwa eshumiri na kagwata Kawira Mwangaza mbaru werune ate ukira buru no togutuma Mpuro Abori na rungurungu antimo mutugaga na yangi antabakona bali bongwa Mpuro Abori nyakeda na kuona uchwa gitiga ni East muntu wanda na kuona Mpuro Abori ni mukamati wa Kiondo kia Peter Munya, yani Mpuro Abori kali PA wa Peter Munya na Mpuro Abori ni round speaker ya Peter Munya. Kwa mantu era kuga yati umetekire Mpuro wengwa jara mantu era Munya enda kuga enda karimo kuga niyo Mpuro akugitate akuga ora Munyeta Mpuro kamuthingatite ora PA ithingata muntu ente kwenda kuga ora kuru thingata mwene na nonto bonto bonande Ngavana Kiraito Murungi nugite akethire tigira kwania Mpuro na njira kugwata mpinzani mbaru Kabeabea ora no kiama kia UDA. Mpuro no Azimio yani na tuwikuza tuwi campaign akura sa Azimio ende we ariuga Ngavana ni mama andoga Ngavana ni Kiraito nonto ariuga Ngavana ni mama kinya uri nandi ndenda kuwa MP wa Tigania East ni Kabeabea kwa nandi nintatumia ali na mali support Kabeabea twani Mpuro nonto Mpuro is a nuisance kiri siasa cia Meru ikiangara kwa ngaratani antu wa Meru kwa nkujukia njukumu ndi mutongeri wa Meru ntigenda ani Mpuro kura itwitite kwa ni tembere kunduma ende kuma mweri jo August ona kura cialingwa akanduma ali kila kene kwa kireoni ne a tooth na Mpuro kenge nakyo Ngavana Kiraito Murungi na shokete mumene murungamiri okurobikara Mwangaza no onto bonto bura kwa na gwita keria kirinde ati na shindire gambare mathomo rabe na kotini ende kaome gambarire ritakinyira muthia akawira na ite judgment ya court ya kuona na shidanire yento kira mwekoro na kugi kinene muno ni urongo urongo botena muthia urongo bakuma mwanka zend Kawira ni mwana uriko abatithia Meru ari bishop ni murano yuri kwa watithania Meru ari bishop kinya kuthika ni muntu mwake athikite wa kanisa ewe ni muntu ungi uri kwa thika Meru intobira bishop agitaga Kawira atigitate atigita woni mbekirite mbecha na mbero na TV ni yawe ati warombero wikire mbecha kenda kuona no kulewa account ni personal kiendelea kuthumbira kathari nteto ici Ngavana Kiraito Murungi nonekene komba utongera Mheshimiwa Bikara Mwangaza areugite kinyaka gwatombori Mheshimiwa Peter Munya kana ni arika bakari kinyatia utiri akagaruka na kwa mutongerio mwega kinya Munya akauga na usupport Kawira Mwangaza atirongera kiroto kyo Kawira Mwangaza ni uritubu
na uchokia Meru nyuma bageta mbere kuongera na akethwa atina vision kinyaga support wote ntigiri kinyoka meaka lipstick no mwanka itembere ntigiri kwa kawira nyaga di wote ageta ore ura tuiji kawira murongo kawira wa vitendawiri kawira with a village drama queen. Nke reporter Ntoshero TV kuma jake ngina kithuke Nairobi mbita Boniface Mongera.